tho har huna ho tho har na chang siang o ahun taka tho har na chang siang o tikha ta khan kan soi do ni tela don le chon Daniel ta thian hi kan soi ve thung du a an ni chen tho har vet vet khop o ne bukan ne zar kan pathian min san suak don lo ma sela imilim si bai kan buk don lo alang tlang hal Krista wangin eng kim an huam thi po an huam ani ulau tu Daniel ta thian tho har nei aru pui kate heta hian thil han soitel lo kan duwa edi engamosat lai khan kan tianga trajana lal na hnuaya Christian te ti du dainan oma arab thla khop maya khang te kha simfros ite nu fa ho ka pan nei tolo an pa berpo Christian ni awanga ti hlum martar ani an nu fa ho chan sin hi ngai nom ka ti fa pasari an neya this one si pai tenen mana nu berchu Christian phatsan turin an tia adu reng lo lunglian puin ortir tu fin riata an thaka athiani so da chuan fa te pasari ne na chuan inule pai nei tolaw nang mani tal hian in Christian nei phatsan ula ti in jote chuan in nun nei kan su angan ti ma sen du mi ala this one upa berchu a oma chemtein an vita an vitlumani adot le chona kan vit an vitlum le adot le chu athina an vit le athile adot le chu nungsanga an vit le adot le chu apuma adot le chu oman vit le lo pang ber kum sari me mai chia chu atam to anena chuan mami ei unau te nu le pan thi vek to Christian ni nei phatsan la this one kan that lawang se lang tal idamro anti ma se ani chuan kanu te pathian kapa te pathian kaunau te pathian su ka pathian ani so wang chuan ka phatsan don lo kum sari mi le khan chu tiang chuan a changa so da chuan tin nge anti ta she tak chuin sipai ho te chuan an phel dar vekane anti ulau tu kan mi masate Krista tanan tho har na hian kan ram Christian te min khoi tharle sele ka ti khop mai zalina hian so zu kan khir po achulin ka hria Krista wanga min thi po an huam na te tro kaini su zoram chunga kan oma sim kan tok lo seom kan tor hi Krista wanga kan tor hi ane pe man tro